Asikwazi ukuthi singaphumula sihlale noma sihlale sibheke phezulu ekubeni sazi ukuthi abantu bayalidinga ulwazi olujulile nolulembile olungawathi basize ngoba inhloso ukuthi abantu babe nolwazi so that babe nolwazi bazokhula belidlulise nabo lolwazi abanalo badlulisele izizukulwaneni. Sivakashele la uMkhulu Shobel'khulu sise North West Clip Heart bathi ngisesofa sonke isigodi. Mkhulu kunjani? Siyaphila ninjani pastoreni nabalandeli? No, siyaphila kwintokozo ukuthi siyaphila. Asiphinde sigalile njengenjwayelo la. Abantu abaningi unokuza ekhuluma ngosiko, akhuluma ngesiko, akhuluma ngesintu. Kodwa egcineni ungathothi mhlawumbe mangathi akacacise kahle siyini isintu, liyini usiko, luyini usikompilo. Yayibona? Uthola ngaba nzima ke. Yabo, awusicacisele mhlawumbe noma usinikeze injula yesintu uphinde usinikeze injula yosiko kanye nosikompilo. Asibonge pastor weningi. Ngiyacabanga ukuthi isihloko lesi esikhuluma ngaso sibaluleke kakhulu. Ngoba singabelaphi bendabuko kukhona izinto othola ukuthi ziba inkinga ukwelapheka. Ngendaba yokuthi asinalo ulwazi lokuhlukanisa lezinto ezine. Okuyi ama cultures nama traditions wabantu indlela abakuba babeyenza ngazo phakathi kwesintu ukuthi siyini isintu uyangizwa siluyini usiko isiko liyini nesikompilo. Isintu pastor weningi indlela noma indlela yoyisemkhulu njengathi thina abantu abamnyama ngoba sidabuka isizweni sakwantu uyangizwa khona izinto esizenza uthina abantu abamnyama singabantu ezingenziwa abanye abantu abamangisi noma amandiya noma kanjani ezibhekana nathi kuthiwa cha isintu sakithi lesi ikakhulukazi thina ke inyanga thina ke balaphi bendabuko sisebenza ngalokho kakhulu lento ekuthiwa isintu uyangizwa isiko elenzwa yini abantu bakithi bonke abamnyama bevumelana ukwenza okuthile bese kuba nalento esithi isiko ke phakathi kwabantu abamnyama khona abantu abasesizweni samaZulu kube khona abantu abasesizweni sabeSuthu kube khona abantu abasesizweni samaNdebele kanjalo manje ke isintu sisifaka sonke kodwa isiko uthola ukuthi kuthiwa hayi lo wenza ngokwesiko laSizulu noma leli isiko lamaNdebele leli isiko lani labeSuthu. Ngizoyenza umzekelo ukuthi abantu bamqonde kahle ukuthi ngisho ukuthini. Sonke singabantu abamnyama, sonke sikholelwe esintwini. Kodwa ke sihluke ngokani ngokwesiko. Uthola ukuthi amaZulu awayi entabeni, ukuhamba ukuyokweluka entabeni. Abayi kubona isiko lamaZulu lisho njalo bese uthola kuba nesiko lamaNdebele nesiko labeSuthu livumela ukuthi amadoda aye kuphi entabeni ngoba yini isiko uma lingenziwa ngalelo siko like libe nomthelelo othile emuntwini ngoba idalwa zihamba ngani ngalelo siko lokuthi sisebenzisa isiko lani labeSuthu bese kuba nalento lena ke eyusikompilo. Lapha sikhuluma ngamagama amabili isiko nempilo kusho ukuthi ke lapha sikhuluma ngokuthi ngingumZulu uyangizwa kodwa ngingumZulu owasemnambithi uyangizwa ukwenza kwami kuyohluka njengomZulu wasemsini ngoba uthola ukuthi singamaZulu isikompilo lasekhaya lithi mhlambe sibamba ihawu elincane bese ke la kwenye indawo lithi kubanjwa ini ihawu elikhulu uyangizwa isihlangu esikhulu lapho ke kusuke sekuthelele ini environment ethile isikompilo ke lapho uyangizwa kunabeSuthu khona basebenzisa imbuzi uma benzani behlaba bese kuba nabeSuthu kwezinye igodi besihlabe ngani ngemvu kusho ukuthi lapho kusuke sekusebenza ini isikompilo la kuleyo ndawo siyahluka ke kanjalo bese kuza usiko ke usiko lulolu lwesibongo ukuthi mina owakwakhoza into yasekhasi yenza kanje
thina abakwaZulu into siyenza kanje sehluka ngani ngokwesibongo ngokwemizi lapho ke manje sekuyiculture netradition yenza ngani ngokwemizi manje pastor weningi balekile ukuthi lokho sikwazi ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi uhlolela umuntu uthi lapha kumele uhambe uyophahla manje uthola ukuthi mawuthi uyophahla wena uyithatha ngani ngokobungoma uthi cha uzofika ushisa impepho uze umuntu ethi ekhaya impepho ayishiswa uyangizwa lapha ekhaya kuthelwa ugwayi phansi kithi kuphahlwa ngempuphu yona ke lento esidithayo uthi lesikhathi lesiningi umuntu egcina edidekile ukuthi enze njani ulandela yini ulandela usiko isikompilo isiko noma isintu so ngamanye amazwi singasho ukuthi masingasenzisa olika George ukuthi tradition lesithi isintu thina tradition and wakhuluma ngesiko okuyi culture wakhuluma ngosikompilo esingasho ukuthi lifestyle noma i-custom ethile yabo yalabo balabo noma leso sizwe leso yabo into ezinjalo okay ngiyayibona so ufithi abantu funa bazame lokuhlukanisa ushuthi kahle hle ithinta even ishabalaphi kakhulu ukuze bazokwazi benikeze a directive order right kulo umuntu aseke bemlapha ngoba baya understand ukuthi njengamanje sikhuluma kusiphi isigaba kuyiphi level okay so okay ungachubeka bengifuna ukusho vele ukuthi lena ibhekane nathi kakhulu abantu abadila ngani ngesiko noma ngesintu noma lo muntu lona usosintu uyangizokhuluma ngesintu noma umuntu ongumelaphi wendabuko kubalekile ukuthi lokho sikwazi for the benefit yokuthi siphilise abantu bakithi ngoba wena uyothatha isiko la kwaZulu ufuna ukulapha umuntu onesiko elihlukile kunawe ingavumeleki lento emathongweni nasedalweni zakubo ngoba uswele ini ulwazi neunderstanding so into ekumele siyazi ukuthi thina njengabalaphi bendabuko singabalaphi babantu sisebenza ngani kakhulu ngesintu isintu sisihlanganisa sonke asikhethe umuntu uyangizwa endisebenza ngomuthi uma ngithi mina umuthi othile ngubiza ngolwami ulimi mawufika kwamanye amazwe uthola ukuthi lo muthi uyawubona ubizwa ngolunye ulimi ngoba sisenza ngale mithi sazi isintu kuyosebenzela ngisho nomuntu oyingisi uyangizwa kodwa uma usuthatha lento usuyifaka esikweni lakini ngoba wena mhlawumbe umshangana usuyifaka esikweni lakini hayi ngempela yohluleka ukulapha mkhulu ulapha abantu yohluleka kusho ukuthi ngamanye amazwi lento ijule ngale ngandlela ukuthi abantu ufuna ba understand ukuthi kukhona umuntu othi umlapha uthinta nje imithi kuphela kodwa kube khona umuntu othi umlapha ukuthinta nemimoya so lo sekuthinta imimoya sekufuna ube nalo lwazi olujulile kuze le mimoya yakubo le idalwa zakubo le ithunywa lamathonga kubo uma uthinta lo muthi lo kufuna manje ububekisa ukuthi mhlawumbe lo muntu ufuna aphahle lo muntu mosenza ufuna uphahlele kodwa mengakwazi lokuphahla kwakubo uzophahla ngendlela yakwamthetho kanti abakaNkosi akuphahlwa kanje asese le ndlela kungalungi so kusho kubalekile ukuthi ukuze mawukhipha le order ukhipha order umuntu uma ngayazi kube wena somtshela ngoba uyayazi ngoba inakazi ukuthi okay nje ubone kaNkosi ungazi uphala kanjani mina njengoba lapha ngiyazi thatha ukuthi 1 2 3 hamba uphahle so njengoba ubekisa ukuthi abanye abantu bangathinta ukuthi hamba uphahla uthothi umuntu umtshela ngale ndlela yena aphahla ngayo ephahlela idlozi kanti lo wena akaphahlela idlozi uyophahlela ithongo so umehluko kuzoba khona la mina ngiphahlela idlozi masiphahlela idlozi siphahla kanje ngoba nginedlozi kodwa lona akanadlozi wengane ngamathongo akubo so ufuna ukuphahla ngendlela yakho ehlukile umuntu ophahlayo pastor weningi uyangizwa umuntu ophahla imimoya ekuyena emhluphayo kakhulukazi amadlozi bese kuba khona umuntu othetha emsamo ulo othetha kuphi emathongweni uthetha ithongo hayi wonke umuntu uyathetha emsamo ukhona umuntu okhethiwe kwelamathonga onegunya lokuthetha emsamo lokho kumele uqondeke uma sifundisa abantu ngokwesintu khona lento ebizwa ama-element of the world noma ama-element of life lapha sithi kunomlilo ifire kumele kube nento uma iphahla ezoyibeka
ezorepresenta i-element yomlilo ikakhulukazi sike sisebenzise amakhandlela emandulo kwakusetshenziswa umlilo sisebenzisa amakhandlela bese kuba nalena ke ezobhekana nomoya lokuthiwa i-air i-element of air i-air element lapho ke sisuke sisebenzisa i-incense ikakhulukazi uthola ukuthi noma kungaba impepho kungenza ngesinye isikhathi uthola ukuthi ama-lucky stick noma kanjani ngendlela umuntu azosebenzisa ngakhona bese siba ne-water element kumele umuntu abe nento ezoba liquid noma lo muntu lona ngaphahla ngomqombothi inayo i-water element noma ngamanzi noma ngani kodwa kumele ibe nayo bese siba ne-earth element umuntu angaphahla ngempuphu aphahle ngesnefi umuntu mhlambe aphahle ngenhlabathi aphahle ngani kodwa lento ezobe ivela khona lapha emhlabathini ithintana ne-element iyona ke indlela umuntu emela phahla ukuthi uphahla kanjani kumele yobuze ekhaya ukuthi lapha ekhaya sasebenzisa kanjani kodwa uma ithole wonke lama element noma kanjani idlozi izolithinta no siyabonga siphinde simlande udokotela sibe sikhuluma naye asihlale akwazi ukucacisa izinto eziningi siyabonga kakhulu Mkhulu asibonge